Baha ikaze kuri channel ya 5 minutes of football. Iyi ni channel uko ngenda mbivuga izajya ibafasha kubona amakuru y'imikino cyangwa se y'umukinnyi mu minota mikeya. Uyu munsi tudatinze turaza kuganira kuri transfer ziri kuvugwa mu minota mikeya. Turatangirira kuri Ansu Fati, tuze kujya kuri Joao Felix, tuze kujya kuri Marc Cucurella, ubundi dusoze ikiganiro cy'uyu munsi. Uko mubizi, Ansu Fati ni umusore wavuye muri La Masia ya Barcelona, Academica ya Barcelona cyangwa se irerero rya Barcelona. Avayo ari umukinnyi uri very promising ku myaka ya 18. aza yiyintegra muri groupe ya mbere. Messi aza kugenda mu myaka yakurikiyeho. Barcelona isa nkaho igiye kugendera ku mukinnyi nka Ansu Fati ari we ugiye gutwara ikiragano gishyashya cya Barcelona. Gusa Ansu Fati aza kugira ibibazo by'imvune, akagenda abura mu mikino myinshi. Hari igihe avunikaga imvune y'amezi 6, yayivamo agakina nk'amezi 2 akongera akavunika indi mvune y'igihe kirekire, bigatuma atangira gusa nk'aho ari umukinnyi uva mu mibare ya Barcelona gahoro gahoro, kugeza ubwo Xavi yazaga. Bari bafite ibibazo noneho bitugirana na Rafinha na Lewandowski, ubwo yaje kugenda atangira kubona muri batatu imbere bari bubanze muri Barcelona. Ansu Fati yari yaravunitse, Dembele araza akaba uruhande rwa Ansu Fati yakinagamo, mu gihe Rafinha yari atarasa Dembele akina ku ruhande rw'imoso. Dembele kubera n'umusore ukinisha amaguru abiri aza guperforminga neza, biza gutuma Ansu Fati abura umwanya burundu. Nahagarukiye ubona ko asa nk'aho ari umukinnyi utari mu mibare ya Xavi, kubera ni umukinnyi utadefanda kandi ni umukinnyi utihanganira gutuma pasi menshi, ahubwo ushaka guhita yinjira muri box ako kanya bakabona ko adafitinga muri systeme ya tic-tac Xavi yaje asubiza mu ikipe ya Barcelona. Nawe yagarukiye, mwabonye ko atagiye amwizeraho, yakinishaga na Gavi akamukinisha hariya, cyangwa se Pedro akamukinisha ku ruhande rwa Ansu Fati, kandi Ansu Fati ni muzima. Niyo uwo Gavi yabaga adahari, Ferran Torres yari akinaga, ukabona ko biri clear ko Ansu Fati atazabona umwanya muri Barcelona. Ansu Fati nawe ku myaka ye mikeya akavuga ati ngenda cyane umukinnyi ugifite ahazaza heza kuko mfite imyaka 20. ahita abwira Jorge Mendes agent we ati ndashaka kuva muri Barcelona, ati nshobora amakipe nshaka kujyamo ni 3. Ikipe ya mbere najyamo ni Dortmund, indi ni Chelsea, indi ni Tottenham. Rero ku munsi w'ejo nibwo twabonye Tottenham yakoze bid ya mbere kuri Barcelona, ishaka kwishyura Barcelona miliyoni 2, ariko bakavuga ko Tottenham ikavuga ko yifuza ko Barcelona yafasha Tottenham kwishyura, ariko Barcelona ikavuga ati mugomba kwishyura umushahara we wose mukabyirengera iby'umushahara ye kuko natwe dufite ibibazo bya financial fair play. Deal ya Ansu Fati ikaba ubona ko naho ngahiri baracyari kuganira Barcelona na Tottenham kuri uwo mushahara wa Ansu Fati, bagategura n'amadokima mbere yuko ino minsi ishira ya Mercato, kuko izashirana no ku kwezi kwa 8. So ubwo ni gutegereza tukareba mu masaha 48 bivugwa ko ariyo n'amakipe yihaye kuba soje deal ya Ansu Fati. Nuko deal ya Ansu Fati imeze. So tudatinze reka tugende kuri deal ya Joao Felix. Joao Felix nawe ni umusore wavuye muri Benfica muri Portugal, ku myaka ye mikeya aza muri Atletico Madrid, ariko Atletico Madrid biza kugenda nabi, biza kugaragara ko atari muri plan za Diego Simeone utoza ikipe ya Atletico Madrid, kuko Diego Simeone ni umutoza ukina ibintu byiganjemo kudefanda cyane kurusha uko byiganjemo kwataka, kandi Joao Felix umwanya ukina ni umumediateur ushobora gukina nka nimero 10, kandi umwanya wa nimero 10 hakinamo umuntu ukomeye witwa Griezmann, kandi Griezmann ni umusore umaze imyaka myinshi muri Atletico Madrid uziranye na Diego Simeone, ku buryo umuntu muri Atletico Madrid wemerewe gukina umupira kuba yagumana umupira byibuze amasegonda 6 afite baro ni Antoine Griezmann, kandi we wenyine ushobora gukina nimero 10. So Diego Simeone ukabona ko yahisemo hagati ya Joao Felix na Antoine Griezmann, agahitamo
Antoine Griezmann akavuga ati ubwo wowe Joao Felix mudashoboye gukina mu mpande ubwo nturi muri gahunda zanjye, kandi bigaragara ko Atletico Madrid ikunda gukoresha impande, ikunda kuzikoresha bageze imbere bataka mu buryo bw'amacross, bakaba batsinze igitego cy'umutwe cyangwa se icy'amaguru ariko batabaye involved mu mukino cyane nk'uko Joao Felix abyifuza. Bikaba bivugwa ko Atletico Madrid yiteguye kongera kumutiza muri Barcelona nyuma y'uko yari yaramutije muri Chelsea nayo ukabona ko yari yishyuye miliyoni 10 muri Atletico Madrid ku ideni ry'amezi 6 gusa. Bikaba bivuga ko Chelsea nanone iri gukwepa ikibazo cya financial fair play, ititeguye kongera gusubira kuri Joao Felix kuko yishyurwa amafaranga menshi. Bikavuga ko na Barcelona nayo ivuga ko ishaka kumutira kuko Joao Felix arahenze, ni umusore waje muri Atletico Madrid hejuru ya miliyoni 100, ukabona ko Barcelona idafite n'izo miliyoni niyo za 70 bayica kugira ngo zimugure, ukabona ko Barcelona itazifite kandi ifite ibibazo bya financial fair play. Nayo ikabivuga ati turishyura miliyoni 2 zo kumutira, umushahara we tukazatugabanira hagati na Atletico Madrid. Kandi Joao Felix yagaragaje ko yifuza kujya muri Barcelona. Bikaba bivuga ko Joao Felix aramutse abuze ikipe ya Barcelona iramutse ivuye mu byo kumusinyisha, atekereza no kuba yajya muri Saudi Arabia kuko abona ko nta yindi kipe yiteguye kuba yakavaringa ibyo ahembwa. Bikaba bivugwa ko ari ayo makipe abiri ari kuvugwa kuri Joao Felix. Reka tujye kuri Marc Cucurella, umusore w'ikipe ya Chelsea. Kugeza aka kanya ni umusore w'ikipe ya Chelsea, ariko ibinyamakuru bigiye bitandukanye byavuze ko mu masaha make ashize ikipe ya Manchester United nyuma y'uko ivunikishije Luke Shaw ikavunikisha Tyrell Malacia, kandi abo bose bakaba nta n'umwe uzagaruka vuba aha, kandi bakaba bafite amafixtures akomeye imbere. Kandi utakaje amanota make ku ikipe nka Manchester United ifite gukina amarushanwa menshi, ifite kwirukanka inyuma ya City, Swad na Arsenal, ukabona ko mu gihe bitakaje ayo manota byaba ari ibibazo bikomeye, kandi gukina nta numero 3 bikaba bigaragara nkaho atari ikintu Manchester United akihanganira. So ikaba yavuze ati reka tujye mu ikipe ya Chelsea dushaka n'umusore Marc Cucurella udabona umwanya uhagije kuko yicazwa na Ben Chilwell, umwongereza waje muri Chelsea agaperforminga neza, ubona ko avanwe mu kibuga no kuba yavunitse gusa. Nta wundi muntu muri Chelsea uragaragaza urwego rwo kuba yamusimbura mu byo akora mu buryo bwo kwataka no kudefanda. Ukabona ko Marc Cucurella yabuze umwanya, ubwo kongera gusubira mu kibuga byasaba ko Ben Chilwell yaba yavunitse, kandi ntiwateganya igihe Ben Chilwell azongera kuvunikira ngo asubire mu kibuga. Byari kuri no deal nuko biri kuvuga ko Manchester United approachinze Chelsea izana miliyoni 2 arizo yifuza ko bamutiriraho deal y'umwaka umwe, bagatira Marc Cucurella kuri miliyoni 2, ariko Chelsea nayo ikavuga ati twarahenzwe tujya kumugura, twamuguze miliyoni 62 tumuvanye muri Brighton, ntabwo mwamujyana kuri miliyoni 2 zonyine, muraduhereza miliyoni 7. Ariko Manchester United ikavuga ko itari burenze miliyoni 2, ijyanye no gutegereza tukareba niba Manchester United irenza cyangwa se Chelsea iri bwemirize miliyoni 2 zo kumutira umwaka umwe, akaza kuba yifashishwa ku mwanya wa Luke Shaw wavunitse, akaza kubafasha kuko ni umukinnyi ubona ko imikinire ye ijyanye n'imikinire Ten Hag yifuza mu ikipe ye, cyane ko ari umusore mutoya kandi ufite imbaraga, ashobora kwataka no kudefanda neza kurusha uko bayahengeka Diego Dalot ari uri kwakina ngubu muri Manchester United. So nta makuru hari muri Manchester United ndetse n'i Burayi muri rusange, nta matransfer tugarutseho. Mugire umunsi mwiza.